kubaragiria mwanka thaino mbere tutonya gikatiba ndeni kiamege kianu ya kupet nwethere twekubuthetera na njira swafi kanale ni ndingikwira atiri mugaro ngakwira kinya utukinyete kwina mauntu mega kiama kiumbite gutetera no kwika gitagakinyire kwage na ubinafsi kwi atongoria ba kupeti ukina twika riu uteteri ura nukwaga nuntu wa gutwika tukikinya kagita kau antu bambirie gutwika wa binafsi bagachienda muno uteteri wa arimu ukina ukitatia ukina thukiraria na uthukite nuntu le mambirie gwicienda mambirie kinya kuthondeka katiba ikibendagira bubonka kogu katiba ire ikutha ino ya kupeti iriendera mtu ofisio wenka na riu ari we wenka atina kanya kinya gakuigwa agisumbura ni mwarimu atina kanya kara na atina thaire kogu kintu gikinene muno thini wa kupeti constitution tonto constitution ire itegutethia mwarimu wa kawaida nikyo gitumi nguga no mwanga tucungune mauntu ma gucenjia constitution ya kupeti tore au bwana Benson okuga atongeria kwa ya binafsi au kanyuma ituonete alimu bo post primary education bagita migomone ninkurikira gita alimu bagetwa kinya state house bakaraniria kumero bakuga tuku muthogomo jwetu jokuthira no kona taka kiwa tongeria baba okuga bena ubinafsi baba ingwete kiba national teu kana ibonde gunto kunde menya na huba national bagwatirito no bagwatirito babe na ndiguru kiu guno kurataka kwina gutonyero kwa na siasa kwa kira tongeria baba kino politicians bagusikana witi na mbere bwa kiama kigyo tetera arimu gwikarikaga atiri mugaro nimo mendaga gwikarika ugu magaigua kama makuthingata constitution katiba bore bwiriwe kwigwe kari kwigwe kwena uguoya lakini rero ukarutha kauntu kumenya tikega wa constitution area mwana ciaca uria ungi nawe agagutumira tondu akwiraga mbuge ntongithie ukona riu nuntu utikwenda bantu batongithua ukarutha bura kugitatia urokwirwo nare riu ninkwere kau riu wane kwina gintu tugana gicuka bora mwana eraga uria ungi riu gukethera gwe ni thirikari ikauga ka ugakira nuntu utikwenda maumbuka